Akalon kasiro aquí chawi sampi sarata aquí purinyari barkachi rakan baruski aquí purinyari sista kubarakaro sadita harakta. Dia wapawara kapatunka kimsa di baraha sarawai haraku kabapin kham utiri marada kha machaka yatikri rakarua kacha yatakan danakana qillaqanta widaka utka wera kidu kabata amta nagar pokawi kha utka japata. Kabapin wa Universidad Pública de El Alto, acá área de Ciencias Sociales, carrera de Lingüística e Idiomas, sede académica de Achacachi, toquit pachawa por Adib Haraki, toquit wa machaca yataki qilqanta wiha qallanta wayari sasdawa sab Haraki, toquit aruski yataki wasam piqat asiwa hilata Emilio Quilla Pacosillo, paja coordinadora que sede académica de Achacachi, que lingüística e idiomas supea toquero wa irtas karaki. Hilata Emilio, walik pun portantaja Bolivia TV toquero, arunta señani akalon kasira barkachi rakampe. Walik pun hilata Edwin, no, más que arumtawi port erek nyani akaste marca chirina karo hilata Edwin. Hallaki parai hilata Emilio walik portantaja sin parusa katok anyani sekujate nyani akas sede académica Achacachi lingüística idioma supea toquerawa qilqanda wiraga jutikaboyari asidawa saraktaja kura paxitsa kura paurutsa qallantan katoqi markachina karyate nyani hilata Emilio. Walik hilata okampunes que agaste 5 de enero hasta 5 de febrero uka urunakawa qallanta sina agaste inscripciones raxnawa ukata ki una hawilta imonaraktaqi bachilleres no panakasti port ane phaspa qilqtasi phaspa agasti carrera de lingüística e idiomas que es sede académica Achacachi uksatoqer hilata Edwin Achacachi marca más reciente qilqanta yasi phaspa ukayaka Universidad Pública del Alto Achacachi altupatan qatasarek toqinsa qilqanta utkaragnitti kunha masukatoqi qilqanta es hilata Edwin que es Achacachi marcankaniwa akasti calle Adventista zona Churubamba uksando toqenda que qatasi akasti sede académica Achacachi hilata Edwin kuna imana markanaka tu intasanip ki iraksa para sapchi kau kangarak pachachakachis ti kau khat sarirista sin sit asibira hotes payanis hilata Emilio chap okampones que wa aka Achacachi sarañaste terminal interprovincial oxatoqito panakasti sarap haspa ukatra kiwa cañas kuna kamistaraki Achacachi provincia mosuyo saraxna no ve ma ora no que este pachakira kiwane hayakara kiti hilata Edwin Hilata Emilio kurausa teja yatiqi lakaj mantaran tapkari aka lingüística idiomas toqer qilqante usipjari ukaja upara kaj kurana kats yataqata wayapjani ukatoqi uhisk asipje kurana kaj ukatoqi yatichran tapachasti sasira usi divira kaja utjaspa wa Hilata Emilio Walikis que Hilata Edwin chaqpachansa aka carrera de lingüística ustoqinsa hilpachasti yatiqta apjarakispa akasti saraxnawa aka aymar lajras hukampi qilqtañar upanakasti yatiqa apjarakispa saraxnawa akasti lengua inglés ukasti yatiqa separakisto no ukat hukam pumpana ka yatiqa munafas ukasti utkara kipi akasti departamento de idiomas ukara ke utkir ukasti inakira kipi hani pi chanini ke Hilata Edwin upana ka ukoro sarapaspa ukoro qilqant asi paso kampe lajrana ka yatiqa paspa portugués francés quechua chino mandarín portugués ukampe yatqatañana hermano este el equipo rivo kabaja barca chinaka waida tawaqoraka kubaraka hiraksa bachiller ukam tukuya wayapharaksta kabaja acá sede académica de Achacachi lingüística e idiomas supea toqir qilqanta siriwa boriwa yapjaspa uksatoqinwa utilite kulateja sayari 5 de enero chinoqa paxita lajkipanwa ka 5 de febrero anata faxika bau qilqanta tari sasida para kaksa haraki uksatoqinwa uraimani andanaka diatjata wayapjata arura kaksa chamanchawi uthari sasinsa Hilata Emilio paja yatillas karakstuwa Hilata Emilio barkachi de asipjem requisitos kuna nakapta sarap khanyapa kuna pina gampes qilqanta asipjanu uksatoqina kutoqiyati rekinya Waliki Hilata Edwin chaqpachansa requisito nakakana kauno 2 fotocopias de diploma de bachiller 4 fotocopias de cédula de identidad certificado de nacimiento original más una copia será aquí no papeleta de depósito bancario depósito de dinero que Banco Unión no 100 bolivianos para estudiantes bolivianos y $100 para estudiantes extranjeros no 4 fotocopias del depósito bancario 4 fotos 3x3 fondo rojo traje formal cámara kiwa 4 fotos 2x2 fondo plomo con traje formal ukanakawa ukatsti último rosti akasti takpach aka documento nakasti aptat atanya pawa akasti ma folder colgante akasti color azul kama Hilata Edwin
Ya, inasa depósito bancario hakua eñani para que así pañana kabataki. Walik hilata Edwin, chicas si akapi. Depósito bancario akasti Sarax Nava Castilla Naruna 1000000 4713 083 Banco Unión. Uxato qirau panakasti deposit abkhaspa hilata. Hakuria Casti, Hilata Emilio. Hakuina Casti Nayaro House Anipritas Pano 767 44 825 hilata. Llama que esa gelata Emilio a tía chehaya casedes académicas toquera carja ailura cata suira gatua waira toquera carport adepre haricha acasera cachacachi toquina ja cau cabar caracas ya tinter por internet pre toquita ya tía prita gelata Emilio. Waliki hilata en chikpachansa hanipi achakachi markat kit panaka hotap que deja panaka port aneprewa abichaca pongonuyo takamara umacha checata ancoraimes morocollo Camp hayana kat por isini ka chawaya karabuko isna wahilateni. Usana kat panaka port anepre. Nia waya techa waya te qawra gastu kuya waya haraki kurjaba que esa hay barros aja amancha siwayi acá sedes kachitoqina lingüística idiomas toqina ja moraka aruna kat haya tichran tanya tip harax da toqit kurjaba que esa toqina ja sartaya siski glatamil. Chekpachansa aymar arosaha taqina pala yattan. Pat awis pachaste hanera kipe mainite Mantejno, yo sé hablar aymara sipe. Cuat qelqt añaja, mauka hanipe hasakiteja, hermano Edwin, ¿no? Chamaki be cuat panakaja, ukpi ya te imona para que, ¿no? Entonces yo quiero aprender a escribir el aymara, cheque apóstrofes, diéresis, ¿no, hermano Edwin? Panakaja, kuna pachate manta o eja para carrera de lingüística ustakan panakas ya te para que hermano Edwin. Acá el sarax napia caste inglés arusti hanera kipe kepan karakitej. Panakas ya te para que lengua extranjera inglés, hermano Edwin. Nia qao khayataq la ka stoqina ka maraq tukuya wayap para ka kurja pakisa aka arunak toqid yatkhata wayasina kha arst asi wayap hilata Emilio. Cheikh Pachansa aka carrera lingüística stoqinste aproximadamente utpachepima pataka yatte qirinak. Ukatste tukut ayap kharakiwa décimo semestre más o menos unos tunka kimsani kane tukta ayap kharaki hilata Edwin. Kwat sapa semestre este utkarakipi sarax nawa tunka pusini tunka peskhani ukama hilata Edwin ani ancha walhaki te sarax nawa Kama ta marka chirak vaya pix hawil arita ptau hawilla susera batokir qilqan asir porip khayali wali wakis kriwa aruna katsata yat khata ya wa hilata Emilio fax weraki acá departamento de idiomas tokirawa inglés chino mandarín francés portugués gatja ya qarurak sayat khata paspas asira hawil awya harakta port ab khanyali khabata skirihaba akarurak yatin tanyata hilata Emilio ككراتيخا beneficios hayani kurau sateja teja de gastoqin por inta bkhanu khaja kunam tanak toqisa kuya payasi bkhani wala ga universidad toqitha kunam tanak kuya pa khopana karutkhani Utiwa ka beneficios saraxnawa beca comedor, beca tesis, kamara ki beca trabajo, kana ka uthara ki hilata Edwin. Panagasti kana kampera kiwa yanap asip haspa. Más que todo akasti beca comedor ukasti taqin rupi chura tara ki hilata Edwin. Kana ka beca comedor, beca trabajo sti uthara ki pi. Kitana ka uka postulanyo ka ta panagasti ernacht apara kis papi aka carrera de lingüística usa taqin hilata Edwin. Beca auxiliar ukasti. Beca auxiliar uthara ki hilata Edwin. Beca auxiliar, no? Saraxnawa kasti inglesata ukamara ki mara arut sutarki hilate ka ya tichiru yanap khanicha ukaro yanap ya tichirin yanap tede papi hilate ka por es que wali wakis creo que baja vayan pis hawil adita por ab khanyari kwa tu universidad pública de El Alto toqinaja akama ya ticha wala ka khotkas karak tetedak wina tawarak kumam tanak toqif wala ka sa kuyap asif khata ka toqir mantasira ka sila hilata Emilio kupasa ya tillas kan esto vayan pe hilata Emilio hawil oyari información sa sinseñari kata kuna hakura karusa kaukan se khatas ko toqi vayan pe kalwan kasira wina tawqana ka hawil oyari waliki hilata ne chaqpachansa akasti sede académica chekachi aka universidad pública del Alto Costa khatasera kipi akasti zona Churubamba de calle Oruro se toqin
kani qatasi hilata edwin panakasti hausant ani phasbawa ka hakuiro 767 44 825 uka hakuiro panakasti hausant ani phasbala hilata edwin no salax no más toqet aka carrera de lingüística ukasti ma carrera acreditada ukama haraki hilata no kasti mainiti mantas bukasti aka utkipe ma facilidad panakasti aka hachayate kan utatoqet ma cambio lora kispa pinobe toqero sarap harakispa San Simón uxaros ma intercambio utaraki filate uka beneficio utaraki no entonces uka na hawil terista taqa aka wain tawaqona kaha mapi totapaspa no akasti 5 de enero hasta 5 de febrero waqallant asine akasti inscripciones ukana campe hilate no akasti examen de dispensación asti utaraki nipe akasti 6 de febrero no cuanto más toca será que esto materias kuna materia nakas mantani no mantara que nipe akasarax nawa taller de lenguaje como que historia y cultura andina introducción a la lingüística. Uka materia na kamantani akaste examen nakat anyata ki hilata edwin. Ya que por ahí hilata bili o likpo por rewaitaja o kabaja diawis o yapta kabaja esip khayan por iwa yap khayane kabata qilqanta yataki ay marrusa aman yataki sesinsa aksa Bolivia tebe toqit pacha aman adita parakta o kabro campe akawaki chao tukuya wiñari na campeja ya kabro kabaya ikisinka. Ya que por hilata mi. Gracias hermano. Vale que buen por rewaita.